Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu te chibai kan buk le thau a chau US President thar Donald Trump malak na le athu tiam than khat ta chu ti puitlin thei ani lowa politician ani nangin ha soi chuak mai ani tia soi tu le soi sel tu tam tak anoma US Senate in a cabinet than khat te nem nge na tur lati chiang thei lo ma sala foreign policy a kalpui chhautan me ka hian ramdang ten han pampui hlei thei lo thil haum chhautan me ka President thar Donald Trump malak na hi ngainom tham hating tak zat to ani voinlama hian khovel media te munlua choi tu thu thar lian tak awma chungta chu Donald Trump hian Iran nuai bawek na tur chungchang ha soilanga heibaka hian Middle East boina haum chhomek lain Gaza Strip hi US in anei hlenang hati heimai hi halani ta chuang lawa khovela Polianber United Nations sa US in funding tranpuina sum hapek khrin chu ennon ani don ani ti hapuang jarbok ole chanchen kim changjokin hanthir don teang nizan khan US President Donald Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ta chuan White House sa meeting poimo tak mai hanaya Hamas sovin kumsang ni somni pathum October ni saria Israel ramchunga poyan khoidan chipchiar tak chu Prime Minister Benjamin Netanyahu hian hrilin Israel mi sangkhat ni chuangjat mai poisailo te han thata Israel civil mi poisailo mi jani chuangjat mai Hamas ho ten ruchuakin han threng bet boka hetiang thila thena wanga Israel in Gaza ground operation han nei trantira tanga tun thleng hian Israel sipai zali chuangin nunna han chan toni ti ahria tirbok hetianga ramhroi tu panni te in biak na jongjong hi tlangzar vek anilawa masen meeting zo hian Prime Minister Benjamin Netanyahu le US President Donald Trump ten joint press conference annaya heta hian Donald Trump chuan khovelin abai seilo thil hasai chuakta Gaza Strip a mipui Palestinian ommek ta chu Gaza Strip pon lampang mundanga nget tak permanently a da chhuah ani nuwa US chuan Gaza Strip hi alua dona anei dona ni ti hapuang ta dup maya tuna Gaza ommek Palestinian mipui ta chu West Asia ramdang Jordan le Egypt te hanom turani hati khovel media ten han saijui ta hat maya voinlama phei hi chuan saijui lober ta jingami hani chomeka hemi chungchanga hian scrollin report an pek dan chuan US hian anrambung thren han territory te President Donald Trump kai hroina hnuaya hian ngai venna thar lian tak anei meka hetiang kara hian Gaza Strip chu US in halwa donani ti hapuangani hanti Donald Trump hian Israel Prime Minister nena joint press conference anaina hian Gaza sumle paidin mun nasataka tacheta chu siam thale turin US chuan thaito pachua donani ti asaya President Trump hian US in aneilen mak donani ti chu asoi chialona long term ownership position hanti hunrei tak chung Gaza nei tu le thunun tu ni na chu US hian hachel donani ti asoi langa heibaka hian US chuan Gaza Strip hi alanga masa US hian Gaza economy te hunrei tak chung indona wanga chian thleng jongjong te siam thale tur hian mo phurna lain na kan thok donani hatibok Biden admin noya pokhan hemi chungchang hi US hian sairik na hanei voivoya khoiram main Gaza tungding le tur hian mo phurna hanla dulawa masa President Donald Trump chuan hoisan takin Gaza tundin le na chu America kuta hain hatang ti apuanga Trump hian asoijal dan chuan building cheto te ti faya 10 fai angaya chungna jongjong chu kan thok dona Gaza enclave hian bomphum tam tak puak lo lom tak mai halom meka tin ral thuam dang puak lo lom tak mai po halom boka chung ti chiat na le sut na chu America hian athokang hatibok ama tang to khan Gaza mi puite mundang omri tura malak na halo nei toa khami chungchanga po khan khovel ram tam tak ten hriat thiam lo na hanaya masa President Donald Trump chuan tuna hian Gaza mi puita himna ngai tu chuan Gaza hian tuma hanam thailowa mundang kan mamoni ti ka hria mi puita himna hi dahma sakber hapoimoa ti chuan Middle East sa mun moi bara Gaza hi kan siam le dona America hian chung na jongjong chu atho hatul dona ne hatia media ten hanzona changin
Gaza security lampanga tlak chiatna lian takom chu anho khat turle ven himna lampang thok turin US sipai da theidan tur chungchang soilangin President chuan ka administration chuan thilti tur tulapiang chu kan ti donani hati ti chuan scroll hian report unpack chunjom dan chuan President hian heng Gaza tundin lena tura malakna tan hian Palestine mi puite tuna anram lo chunga han chen rang chuan bompuak lo tam tak him lo kara thina tam tak atheng thayani ti asoilanga tin building tlusop te thian fire na thona tur konga mi pui tam tak cheng chung chuan chung na harsa tak chu tho thei ani don lo boka Palestinian mi pui te chu ramdang mundanga anin ther filim phot angaya ti choni wesin Gaza tungding le tura ana tho hun chung tur hi hun rai tak ao angai dona wangin mi pui te anin ther filim phot angaya chumi zoa chuan kan na jongjong te kan tho zo nuwa Palestinian ho ta chuan Israel do da le ngai to lo tur le Middle East sa buaina siam le to lo turin Gaza hi han lo leang hati kan seita kang khan khoi ram main Gaza tundin lena tur hian mo phurna han la dulowa chuti rol chuan Israel kudada rem tilo tu ram tam tak hanom boka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan President Trump hian US in Gaza Stripa thunai nala malak na hakal puitur hi thil hlotin thak tak le thil hau tak tak anidona ama President Trump hian firfiaka chena tam tak chu adau dala Israelin chutianga firfiak te baina hatok po chu adau dal boka mase President Trump hian world leader dangte anglo takin malam hun thirdan danglam takanaya hreom torna mun le chetna rap thak tak tak thlentir na mun chu rammonom takasiam turin rom manna danglam tak anayani hati hebaka hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza bompuk laute suta thenfai na thona konga hian Israel sipai te chuan US hi thatakin han tho puidonani hati ti chuan media trend khat ten report an pek juidan chuan Gaza tungding le tur hian US dollar tluk le dingon tam tak central hangai dona remna le muanna omhlen na turata na thak theng hatum donani chuan Gaza enclave hian Palestine mi puite anlo lu le phalsak masala phalsakan ni nuwa po sarkar hetle thunai na sang nei dalowin US in ayan kolna hnuaya da zui zela tumni in hriata chutiang ani lo vek chuan Trump hian Israelin ayan kol zui zel turin engkim Israel kuta ahlan chon arinomani antibok US President Donald Trump an Gaza chungchanga angai dante tukinjing lama hapon jar hnuloka hian Hamas te Saudi Arabia te Australia ten hanon saizui ngal nak maya Australia Prime Minister Anthony Albanese chuan US President Donald Trump an Gaza Strip lak atum chu thil thatakani ti haron sai chuaka Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen bilateral meeting anaya heta hian thutluk na ansiam nin karinga he meetinga Israel le Gaza boina chungchang chingfel tura an thutluk na hi Australia chuan kan thlopani hati mase Gaza Hamas firfiak polta chuan thuchua haron siam ve boka President Donald Trump thusoi hi boina chokchok tu turani hantia hebiala boina le har sadalian jok ronthlen tu tura kan ngaya Gaza Stripa kan mi puita chuan he rom manna hi anthop don lawa kaltlang tir handu don lawani hanti ti chuan Saudi Arabia lampang point o hanron nei jui veng hala masa Donald Trump thusoi hi an hnol nge han pomti chu chiang takin soina han nei lawa kan din na chu angai rangania Palestinian tetana ramhet pek independent Palestinian state din hi kan thop zelani ti kan puanga Israel nena diplomatic lampanga injom na thazok anai na tur chungchanga chuan Palestinian state din na ahlotin le hlotin lawa ain ngat donani anti social media le media trend khata te soizuina tamviau toa President Donald Trump hian hei hi hunram changa mangin Gaza Strip laklen na hunram changa tana ahman 102 han soi boka heti rol hian mipuite himna tur ngai tuale Gaza Strip hi tungding le tura mala tak tak tur chuan President Donald Trump thutluk na lo hi chu thutluk na dang thazok thlan tur hom lawani ti anom bok ani hetianga khovelin han chairon huai khop Middle East lam hoya thom tharlian tak anai mek lai hian voin chamadar so marik madeu khan German media DW chuan US President Thar Donald Trump chuan UN body tanga US in nudona tura thupek a chhuani tin thupuya hanon neya
Mase khovel media lian te po hian thu hi hanwar ve deuh hrat thrin in hariata Donald Trump executive order hian United Nations satranga in nu dona pum hlum chu akok chialawa atumber chu United Nations nuaya human right body tranga in nu dona le Palestinian Raltlan refugee te tranpuina tana United Nations kalplanga suman pek thrin funding ti top dan tur chungchang te ani jok ani President Trump hian atram masa khan intergovernmental organization hian Washington laka leinei takin thil hakal pui thina ni tin halo soilang to thina tichon tuntuma hian UN noya agency krang ten on lambik na in anti American thil hankal pui na sa emema hei hi voitam tak asoisel to chungin siam that ani lo wangin President Donald Trump chuan nizan khan United Nations Human Rights Council UNHRC tranga US lak chuana le in hudona tur executive order chu assign ta ani tichuan hei hian kentel pakhat anei chu United Nations tana US in sumapek thrin dante ennon hatul don bok ani hei baka hian Israelin Hamas hotene na in kung kaina thuk tak an nei ani tia hunrei tak kal to tanga hanlo pu to UN noya Palestine Raltlan te tranpui thrin tu UN Relief Agency for Palestinians UNRWA tranga in hudona tur order azek tel bok ani India taima nizan le tukin jing lampanga Donald Trump malak na thar thil tam tak hian khovel hong dot maya Washington chuan United Nations Educational le Scientific le Cultural Organization UNESCO a enroll na chu ennon le atumani ti apong jarboka America telo chuan UN po hian harsana lian tak atok ngai dona hewang hian Donald Trump thupon chungchanga hian UN Secretary General Antonio Guterres thupong tu Stephanie Dujarric chuan press statement aron ti chuaka masona chi krang le thil kalpui dan krang te siam thaturin UN Secretary General chuan thaitopin na athok mekani ti aron soilanga US in United Nations athop na hian mi chiar sen lo mitam tak nun na achan hima khovel him na nasatakin ati mason bokani atia heiwang hian UN Secretary General Antonio Guterres chuan tunlai khovel boina tam takara hian US nena thohona thajok kan nei theina turin President Trump le US sarkar nena injom na rabi thar chu chunjom jail habai se ni tin athupuang tu Stephanie Dujarric chuan thu chhuah hi aron siamzui ngal ani mase White House Staff Secretary Will Straff chuan UN agency tachu anti-American angmain bias takin thil kalpui tu ania Donald Trump executive order hian athil tumle aphut chu UN noya agency kranga America enrollna te US in sumapek thrin tachu thirle ta level inanglo tak maya ramkrang ten tranpuina sum han tho thrin chu ennon aphutani hatia tun ma tang to khan ramjong ten UN nena hian tranpuina sum hi han tho thau turania tun thlengin kan tho thrin reng boka mase sum tho dan hi in thlau takani hati Donald Trump hian ramte takte te po United Nations Organization noya hian member hania amma po halo soi photo thin chu heng member ramte jok te hian sumtlem jok an thoa mase UN kalzel na turle ammalak na turatana sum tho tamber tu America chu ramte takte te sum tho tlem tak te pon ado dal jongin o hanaya UN General Assembly a vote kan nei po in tuklang vekin da hania hei hi affair lawani tin halo soi to ani tichon United Nations ne na tang hian US hian tranpuina le chomdol na hadongai lo boka Donald Trump chuan hei hi ron soi langin hetianga boina tam tak kan boi puina le chingfel tura kan malak na tam taka te hian chinfel na kong kan zo tak lawa UN noya agency krang te hian an na tur dik tak an thok lawani hatia hei baka hian US chuan UN nena tang hian tranpuina sum kan dongai lo ni in halanga chu an thil tumber po ni na hriatani hatibok masedi W chuan report an pek zui danin Donald Trump hian US President somli le pasari na ni tura halokile nuwa hian ahmalak na kranga athu soi thren khata te hian athu soi phena thil dang hom fo thrina UN nena tanga US sin tranpuina sumadon hi athil phut bernin halang lawa even noya body krang ten atrian tra Israel du dan kala malak na hanai fautrin chu adulo nin ahriatani hanti hetiang ngai dan awm thai chan chu UNRWA hi Israel chuan hunrei tak kal to tang khan hanlo soisel to thrina
มาเซUnited Nationsจวนฟินเฟียนะมูมาลอมเหลาตีนนอลสักอันเหล่านี้ฟ้องตัวทีนะเฮปอลเมมบารันนี่นั่นแหละเฮปอลาสุมันเป็กเวทรินนัจู President Donald Trump จวนติดต่อปินอินนูโดนตูร์ออร์ดาร์ฮัสไซนาให้บักอาเฮียน International Criminal Court อินอิสราเอลรำช่วยตูเตดันบอเชนจุงจางหันไงตัวไล่คานอีเวนหน่วยมิคริงดิกนัจันวาวหุมฮัลตุปอลเลียนตัก United Nations Human Rights Council UNHRC จวนทุดิกตักปวงจาร์ดูเลวเล่ International Criminal Court เนนาเฮียนฟิร์เฟียกพอลตะกุดตัวตูอิสราเอลทับวังเฮานะอันติลังดูเลวะให้วังเฮียนอิสราเอลจวน UNHRC ฮีอาลูเดมเล่ตัวโดนัลด์ทรัมป์จวนให้บกฮีรอนตาร์กตินUNHRC ตรงอินนูโดนตูร์ Executive Order ฮัสไซนันี่อันตีติจวนแห่งจงฮีอิสราเอลทับวังเฮานาตานะอาทิลตีนีนฮัสเรียตาอิสราเอล Prime Minister Benjamin Netanyahu เนน bilateral meeting ป่วยหมดตักคุยเท่าสะอันในนัวอาทิลตีนีอันติบกตุนทรุมา President Donald Trump ไอนูโดสันตูร์ UNRWA ให้ฮิจู funding ตั้มตัก UN ตรงหันดอนปาเลสไตน์มีปุยเตะจันปุยนตูร์ซุ่มเล่ไปเล่เอเลอินตูร์เตะฮามาสฟิร์เฟียกพอลตันเนนาฮันเปทรีนาให้บักอาเฮียน UNRWA มุนเตฮีเอ็งรัมสิไปตะตันปอเบยเทียงละวันนี้มาเซจูจูเริ่มจางอาลาอิน UNRWA จวนฮามาสฟิร์เฟียกพอลเตะตอมหิมนาตานอาเซียมสักนิตีนอิสราเอล intelligence จวนฮันเลาใส่ตัวบกอันนี้ให้บักอาเฮียนตุกินจิงลำปงอาคารทุทาร์เลียนตักไม่ประคัดอารมณ์เลตาPresident Donald Trump จวนอิรันหน่วยบวกนตูร์จงจางฮารอนไซลังเลตาฮันนี่ The Associated Press จวนรีพอร์ตอันเป็กดานิน US President Donald Trump จวนอิรันลักา President นาเบอร์ดาวดัลนาอานาทยังเปิดประตูริน Memorandum เสียมาให้มิจงจางอาเฮียนรีพอร์ตอันเตนอินเบียกนาฮันในจุยงฮาลาตุนมาจงปัวอิรันินอันละโตงไอโลเรกนะนั่นลุตุกไม่ประตูรินให้ Memorandum อาเฮียนฮัจยกาJuly ท่าคานเพนซิลเวเนียสเตตตาแคมเปญรัลลี่ฮันไอไลน์โดนัลด์ทรัมป์ฮีท่าตุมาเบย์ฮาลาวนิตัวมาเซคามินิทันมาเนียงมจัดลาวมาโดนัลด์ทรัมป์ฮีอิรันจวนท่านตุมานิตี US Secret Service จวนอันลาวเฟตโตอันนี้ติจวนขาท่าตุมนจุงจังค่ะโดนัลด์ทรัมป์ Administration ทาร์ฮาลาวดินนัวเฮียนทุยตักชุยฮันนิตัวขาทิลขันหุนลายา Biden Administration นัวยา US Official จวนอิรันินวาวขันนะฮับเปกเนนเฮียนขาทิลแข่งขันอินจอมนะอันไหนอารินอมลาวันตีนหันพวงตัวมาเซตุนาเฮียนโดนัลด์ทรัมป์ administration ทาร์ออมนัวอุลุกตะกินขาทิลขาเอ็นนนะช่วยจุยแม่กันเนี่ยจุดตัดจวนทิลแข่งขัดอิรันอินโรลนาอมไทยอมังมูชัวหันในยันไม่ไทย president ทรัมป์จวน advisor ตันเนนาทุนหุดเชียเจียงตักไม่หันในตาจู่อิรันหน่วยบวกนตุรจงจังฮีหันในตามาเซปองตะกินอิรันฮีหน่วยบวตุรินทรัมป์เฮียนมาลาดอนตีนัจูอันนี้ละว่าเช็กนันตักอากาลปุยโดนาเฮติรัลเฮียนอิรันเฮียนทานตุ้มเงียนิตีโดนัลด์ทรัมป์เฮียนเพรสมิตันเฮนาอาศัยลังอามาเซมาฮีอันทัดเตโมทาตุมเบยนะเอามันอีพดจวนอัดไวเจอร์ตจวนรังตะกะมาลาจุยงาลินอิรันฮีคอเวลารอนดิ้งช็อกเลตตูรอมโตโลคปะอานาเทยังเบระนวยดาร์จุยงาลเวกตูรินออร์ดาร์เลอินไกรวยนัตเตอาเปจุยงาลอันนี้President Trump จวนให้มิจงจางอาเฮียน reporter ตันเฮนา instruction จูกับเปตัว order ปอเสียมันนี่ตัวบกะท่าตุมามินเบยนาโมมินทัดเดโมฮันนี่จวนอิรันฮีคอเวลตรังอาโนเรอันนี้โดนนี่ฮัติ Associated Press เฮียน report อันเป็กเจลดันจวนอิรันลักตรังเฮียน President Donald Trump นุนนะฮีเหล่าทอนอมดินมุนาเอาเมกะอิรันสุรการวาวนาฮันยัมติจูเรียดไทยนิเชียละว่ามาเซอิรันรัมชุงตรังอินเฮวาวนาฮีรอนติชวนีฮันติบกให้บักอาเฮียน Associated Press จวนฮันสวยดานิน US เวนหิมนาทกตู Department จวนอิรัน Official 10 September ท่าคานกุมสมงาเลปขัดมีฟาร์ฮัดสักริจูโดนัลด์ทรัมป์ฐานะตูร์จุงจางมาลาอุลุกตะกะจิรเจียงลวิลตูรินทุเปกฮันลเปตัวอิรันรัมชุงสักริฮีตุนาเจเลนตักินฮัลโอเมกันอิตี US Secret Service 10ฮันเชียนีฮันติบกติจวนไบเดนหุ่นตบโดนา investigator 10ฮันช่วยเจนครั้งตะจูอุลุกตะกะเอ็นชัวเลฮันิตาอิรันสุรการจวน President Donald Trump ฮีทานตุ้มเงียนิตีเนมเงียนีย Homeland Security เต investigator ตะเล FBI ตะจวน
sakari hi Afghanistan lammi ania tichon Iran Revolutionary Guard Corps ten an hayara masema hi Donald Trump thattu tur beratana anroi anilawa surveillance system mangin Donald Trump chetvel dan zongjong hi uluk taka lothli thaya engti khuna nge tha thei aniang ti chu lojir chiang tu tur hani chawa athattu tura Iran Revolutionary Guard Corps ten anroi berro hi chu tu tengen ni ti po hriat alanilo ani tichon Donald Trump hian order saina Tehranin nuclear ralthuam nei tuma amalak mek na hi atop san turania chu thil tu tur chuan athurwal puitanen po inbiak na nei turin kaphutani hati International Atomic Energy Agency an ho tu pa ber point halo sai toa Iran hian nuclear ralthuam siam chuak thai tur khopin uranium thitfim sa hanai toa hengjong hi amhang vekani chuan nuclear ralthuam pathum vel an siam chuak thai ani tin halo sai to ani tichon Donald Trump hian he order asign lai hian media tanhena Iran hian nuclear ralthuam nei chu anhai to hleni ti asoilanga Massachusetts chu hanban san lawani chuan Iranin asumlak luna puiber ramdang tanhena oil khal chu thin chu US hian block turin thunai na anayani hati tichon Trump hian Iranin nuclear ralthuam nei tura amalak na hi top tier hi atarket lian per hanidoni in hashriata nikum December tha khan UN nuclear watchdog chief chuan Iran hian uranium enrichment chu zasom rukvel thlengin anthifim thaitoa ralthum grade level atana thitfim tur hian zasom ko vel hangaya chu an hai tol hlea la thlenglo ma sela nuclear ralthum thren khat te an siam chuak thaitoni tin halo report to ani tichon Trump hian US Treasury Secretary Tharatana harwat nena maximum economic pressure Iran laka peturin memorandum hi asiamta tichon US State Department nena po Iranin oil akhal chotrin chu zero da ani thaina tura malatran mal turin hriat tirna hapeta bok ani tichon ramdang nena oil khal chok thrin tu ramte intel khomna timaila OPEC member rang tanhena ngenna asiam boka abik takin Saudi Arabia le United Arab Emirates ta chuan trumdanga oil an khral chuat thrin ayat tam khral chok thai tura loin buat sai turin hriat tirna hapea hetianga ti chan chu Iranin oil a khral chuat thrin te dan chani huna khovel ramkrang ten oil lama harsat na hanai lona turatana rom hanna siam zinga pakhatani tin Associated Press chuan han report bok tichon hetianga Iran dodal zonga malak na krang hanai chotran mekawang hian amma tang toa Iranin tha anlo tum to na chu tunma zonga in antumur sunjok turangai ania chuan US in Iran aruna hindona lian tak chuak thai tur ris sang taka hada tameka President Donald Trump hi tha tuma Iranin malak na anayani ti intelligence report awmzewani point President Donald Trump hian instruction le order hapekang hichuan Iran runhala nuaidar vektur hian order le akai khroina instruction te pek lok anisa hani tichon Iran hi lotlingin President Donald Trump hi anthat thei ani point President order alo siam lok angin US chuan Iran hi arun thodon ti na hani heti rol hian Azias chuan heng thil zongjong hi lo thleng turangai chu hani lawa President Donald Trump hian Iran laka thilti hre anei lawani ti ahriat tirna mai chawni in ahriatani anti ole tunatan chuan kandu tokle photanga kan video thlir tu le ngai thatu te like comment le share te miloti sakle thau turin kan ngen chau ani